fix the country and fixing the country. Miniano, and no, na me person better my drink a cry at home. Me gidi is a fix the country, no, a very good movement. But yen are they fixing ourselves as Ghanaians and come. Miniano, me pamucho, ma maha set me bedi do be atem. Nyabutre, yen Ghanaians ye mube breno, ye hu obi video wa, ye nyabutre ntie kakra. Na ye hu point ye nipa npeso o meki eno anse a start ni ye di atem as say atem didie aye Ghanaians ebinom de papa mesrew nyabotre gina dwumadie so video e me very short neti ekosi awieye eno beboaw ama wotimi atemase me point a me pese me meki na wonya understanding of ne a me pese me kire na no aboaw ama wonso wotimi de wadwenkire ato video yase dwumadie we ni din e de adwenkyere show ye nyina ye kire ya adwen ye se me di video esi manim ti a na se bi menim nyansa chen wonso wo wadwen da utirim fa wadwenkire to video yase e kwampa so obuo so se de be ya me so me ba menya bo tracking kan na me so bia metimi afa wonso die ni bi ato me kotodwum me nuanom ye nuanom bebre asori se fix the country ye hu se aban anaso aban a wotisu yi wono so nkrofo obi no so asori say fixing the country ni nyina ye na ne America ne say adwenkyere lady I think say fix the country no ankasa as a movement no a very very great idea. I think say no beboa ama enkurankura ase say a create awareness ana meka no e be create awareness ama enima bebre bi ameka se aban nani ni so aban a abatwetwa mu nyina omo ani ankoso neda so wo ho neda so di o man gan na nya ebeboa me bi aban yi a wo so yi nani akoso na wadom yen na wa fix bi amaye menuano enya aban wo yi a wo so as MPP government enya wo mo na meka se bi o betimi abefise Ghana ye problems nyina mayen efi se problems na wo ho no a ye beka se fix the country no every years and years and years na abewie ende enti ade a eha me kakra wo saade we hu ne se ase wo mo the movement no ase wo mo the take na adodankwa ekufuado as a president se ase de ye wo no ne fort a oba ye ya na ase Ghana no ase and it was so fix it but years and years and years problems e wo ho a government abebako ne presidency ana meka se president abako nyina entimi anhwe ho yie ya ebia abeto sini abedru sabre summit na ha na meka se ye ni problems a e wo se Ghana ye fix ya na me ye trofo ne bia na meka se summit na Ghana krada there are so many problems so many issues so many things and e wo Ghana it needs to be addressed and as meka say hiama say government bia obeba president bia owoso no otimide na dwen koso enkurankura se ekwan a say akwan a ekunkum nipa a enka eni se ba ne sa there are so many things and wo my Ghana mu a hiama say aban no ehwe na wo fix it ba menuanom moma ye ma ne nye atemdidie na if we say fix the country situation you cause adwenkyere lady me meka ho asem bi da this is my first video ade a me hu ye me ja yen papa na ekufuado eko Germany ye nuanum binum okogina ahokọ ye fix the country short mind devil and that kind of stuff I think say it was very very disgraceful to ye nyina as a Ghanaian se wo hwe enipa na atwahia wo ho a na wo mo be hwe se Ghana president na aba ya chese wo mo ye abrofo ana mo free other countries so mo twahia wo ho hwa mo ni age say as a Ghanaian president I am man of this kind of treatment ye did not ba or it just it was just wonderful obi a ogina ho bia wo ye German and answer wo ye other country bia be hu say any president chese wabon ho modin chese wo hwe respect ne said ye wo mo esi treaty na Akufo-Addo no but at the end of the day na Akufo-Addo no amamufo e na akogina ho disrespect no meaning I think said that was the most disgraceful thing ye be ye against any president. It doesn't matter say na Akufo-Addo any president bia say ye papa John Mahama o Rollins so bia wa betwa mu bia and I think say it's not a good idea because a true baby a mama yen try say yen ya ye ho ye be show respect ama yen ya ye nuanom
na boa me nkrofo bi no so show respect ama ye nuanu ni bi such as say mo Ghana mo yem papa Trump yere eba ho. There are so many presidents omo aba Ghana ana say meka say mo hu omo a ya wo mo create meeting as di black satem to me calling and shithole countries and all kinds of things. But at the end of the day, says her president na say na yire ana say ni hu nipa bi ti Ghana. Na mo pretend na mo no mo agege no so na nani age na mo welcome no na mo ye mo say mo ye so loving. Because ebi anasa president so ade a wode aye anasa se bi a waka tia yen Africans no ko no no hia ma so tisi Africa kro bi aso aye bonu tutu ana ne yira na ne babi tisi Africa kro bi aso aye bonu tutu na nke pam no anasa ye mani hu se ye boafu ade a woye no but rather se nipa kro no ba ye be pretend ye age no so warmly na nani age no wo hu sa atem didie no didi ye no kra no enya won but yen papa ya ye bekasa na Akufo Addo na president a wote so a waba Germany behwe edi ne matoto akwan mu na benefit yen Ghanaians nyina no at the end of the day mo Ghanaians na mo ho ni bi e na mo sorry e ko frɛ no short mind of disrespecting edidi natem. I think said that wasn't very good at all. Me mfa ho se ye be odi Ghana for de bibia wo kan bia ne abetwe akoma NDC for ne abetwe akoma MPP for bibia mbotwe makogina bia motwe nkogina me ye Ghanaian e na me kyere madwen. Enti no me feel say nkrofo kra wo mo kɔ ho ekokɔ yes ade no wo Germany baby ana ye drop na Akufo Addo wo ne hotel ho no omo anya ade na de ba akwa me pese ye nyina ye hwɛ ne se menuanom country bia so wo problems ya na mo de America ha eye emfato ho aya mo de UK ye emfato ho mo de Dubai mo de Canada ne all kinds of countries ye emfato ho se wo se government no fix o man ne man be dru te se abrochire nkuro ni bi menuanom abrochire kuro bia be se de o mo develop adru ni se de ne facility bia no o mo so issues wo mo so wo ho a o mo so deal with o mo kan kire na se ye nua be me ya no ye grass nko ya o video downtowns and the big abonten de kire se grass nko asa na abrochire on my opinion me hu ni say e bia na oba abrochire nche ye wo obi wo ho a wo tena abrochire nche nti oba e no Manhattan no bia wo tete. So wako Bronx no wako Brooklyn no wako New Jersey wako efre ho no sen Newark na wako Elizabeth no wako kokoko those kind of areas bia me am Atlanta ha Georgia ha waba Atlanta ghetto areas ni bia ka bia nka the west grass nko a wabrochire nkra nko nka menuam enti no mo am wo fie Ghana muntu kwan da no ne amesra mo ne say time bia munye research because abroad ha there were so many issues what country bia so almost so deal with omo government na say omo president no e bae no ontimi fix ya oguso eye entimi nka se Ghana ye ni problems was here fix. There are so many problems government abako no wo mo ntimi anhwe that's Romania there wa bae so bo no homodin bi enso bi wo ho a ontimi fix ye eno de it's a fact. But menuano mo mayan koye ne se asana na Akufo Addo particular no na ase de obaye no aso wa be create problems bi e na wo so fixing ti ase ye take no say ase wo no na ase de wo ye the baddest president bi ase wa bad problems aba. The problems remain so many years and the kwan bi wo ho a ye schools bi wo ho a ye sisi school now nkronkro bi ase. There are so many things ye presidents o ma be back on e bi wo ho a o mo ahwa address and edi yenya besi ne eniema bebre creating jobs ene eniema bebre obi beko school awie wonye dwuma nye menuanom ene Ghana there are so many issues ayekoso a chese bi wo ho a ye didi wa yakra keke ba ebi wo oman bia so de ana yese yen Africa especially Ghana na ya na ye no aye too much. It mean ka say fix the country movement no bad very good pa na emomuma ye hu kwan ye befa so a ye be ye no na ye nice na I go against every president bia wo beba na ye yase ye de force bi na wo motimi aye den ama omani akoko nkura ase se de enua mema no ni bi wo ho a omotimi konkura ase na omotete bembe nkura ni bi ase na omotie kura kro na ase a omotimi video de ekoso ba bonten ni ade ni nyina create awareness bi as a president for na say government no nani ni ho ana ohun ya obehu
But atem didie filthy words nature say, frefre na Akufo-Addo all kinds of names ni ade menuanom yenya na yegu ye ho anim ase. Se me se broni a woni me bisa me say, adenti na Ghanaians dey we are always insulting her. Na say it's a disgrace to Ghanaians. Ti menuanom moma yentwitwa eye ni bi so. Wo betimi na obi agina ho akasa edi nkomo kyerɛkyerɛ ne niema bi ma wo bewie ni pa kro na okɔ ka say, Bray wakasem pao. Sister wakasem pao. Wow. I think some fana sem ya waken. E so ne bia na atem didie ba akokora amem. Ti mo meyi nsua atem didie na do so social media yi so ye di empanimfo atem president atem o chese anybody. Asa ye fe. Na chese omo so atem didie ne omo dem no omo so. Na ye wo de. Menuanom face the country no nya adebone me metena aka say adebone create awareness e de amampanimfo no but atem didie aspect na ye de ahyehyem na Akufo-Addo ko ba bia wo sam hye da so ma obi kopie ho na wo kokko disrespect ni ade no me fo say hu hia enipa be tu as a trip a mo ko gina as a Germany ho ya na mo ye short my devil na mo disrespect na Akufo-Addo se mo a mo de monitor fo mo say enipa dom a na gu ho a ehwe enipa kro na ye besi no ne entourage de ama na ye de na ba no kamukra be hu say ye papa yi ebuo wo no ho tin kamukra mu betwa so enso mo antwa so at the end of the day na mo disgrace ye nyina na mo asem wo san ato aso social media so menuano Ghana wo eniema bebre na ekoso a eye yen temamufo no yenso ewo se fix your attitude menim say we ya American binu ba be di matem udi matem a me ba na be hu wadi di atempe na ma block o as simple as that because as a Ghanaians yentimi nkyira ya adwen e wa bra yendidi obi atem menuano se wo be gina video yi so ato bo ase tie mi a me be ma point by point dey me fo say hia ma say yenso temamufo no ye mu binu e fix your attitude no me be ma obi menuahwe wo si wo dan awie ekwan a wo fa so de akọ ofie no ekwan enko yie wan kasa wo se wo befa grader na adwiri kwan no so adwa kwan no so ama wo na watimi akọ ofie. Now you have to deal with forestry for wo be go through a lot of nkwase asem ansa na wo dan kwan no ya ma kwan de ka wo be bo ne niam wo be go through no wo wan kasa individual no wo na pese wo yi sa kwan no what I say enti ebi wo ho a eyaban no na wo se ehwe masa na ema bi wo ho a etuto yi emra da ho se wo to asase akoye wasase ho nkrata wo bekwa akoye wasase ho nkrata what foundation ato wall afa wasase ho thinking say wo secure wasase woni beba wo ho so no na wasase no enam se eda ba bi yie nti no ahemfo afo wo chi akoton asase na Ghana commercial bank ese wo mo na tese wo mo sika wo mo hia ekwan no ho edi besi Ghana commercial bank nti no na at the end of the day no wo wasase na wato asase mienu ato wafa ho ato o foundation no na yakoto ama Ghana commercial bank omo ne issue a ewo saase ma meken tini yakoto ama omo na wo no at the end of the day yakrokro ni yakotwa baby fufura ma no baby fufura na ansa ne betwa ma wo be wie na hu ka ne nkwase asem abesan go through a ansa ne no so wo be ye hu registration na asefo be wie no enya asem ketwa menuano na wo ye wie a wasi wo dan na drum pempen so obi anu se fedie me ho atome ehwa na ye papa atamels bae ye papa atamels bae ye nua ye asemi tu ni ya making ye papa atamels bae ye si pillar 2 mu amunim Ghana nsem mu no mon ko hwehwa se ma making se me boa pillar 2 e wa atomic energy area ho ye papa atamels bae type ye si adan bi wo ho a ya sa adan no ahemfo no akotwitwa ya ban saase atomic energy for asase omukodwira adan 200 eneguye wasi awie o winsi nwie yo waye dan nipa ntimo 200 houses ene ekodwiriguye so what I say so ade amani nyina needs to be fixed when it comes to ahemfo and the government side of the view menuanom gentlemanfo no ye hia se fix your attitude pa menua wo beko na wakwa akodi live so hospital akaka kra bia manaduro so e na Chinese ni beba na ya be fra Chinese ni na mana ko hu doctor na wo Ghana ni no da so te ho okoka attitude de be ma hospital ho no wo mpe eno nya government fault ye yentimemfo no ye fault pa at the end of the day obi si wo dan ama cement a wo de si dan na ma wo no otimi wi afa e de kogu ni fie cement materials no wo wi a enu yetimamufo ye behavior wo se ye de ye hwe ni yi pa menuanom wo bekwa akodi la mu wo restaurant aduru so wo be hu anabroni bi obi a wo ye foreigner ba enti no
on the way bruni or can't brofo. 18 say ya serve na jaw na wote ho na wo ka attitude de be ma no ni nyina ye yentimamufo no ye niema bi aye ya emfa kwan mu wo se ye change so many things krono nkete wunua bi fra brochira ba na wo bɔ no homodin wo Ghana bre wo bie restaurant wo bie salon wo bie boutique wo bie bibi wo de ahye won sa sehwe so what ase wo be ye no basa rough sa na adwuma na gu no akotena fie wo se adwuma ni ho na wunua no so e ka oboy a odi be bia de kro no na ne sika na hye so wunua bia be bie restaurant bibia eye customer service enam se adwuma na nya odi enti dipa kro ba na okasa ho kra wumua no eye restaurant me se Ghana ne mu amufti abroad amukọ Ghana mbe ka no kra neighborhood bi o ha ukoduru ho a restaurant bi a wo last time na wo ho e boss watim se ahade aha ye come dipa kro bi ade wa ya ade ko 2 years later abeko na gu na ho adane popra park so because attitude that Ghana and the be hodu ni nua adwuma amadwuma na koso na wono akoso aye adwuma ne akobie branch wo ba bia ma ni nua no bi nso abeye no da bi ahoye anti wo be me makasa me attitude ni chesensamfo saa na the end of the day na adwuma na gu adwuma na gu na ni wura no wa he feda no watum enzo nka wo yire no ho hwe ya nka ono nipa na edi adwuma na hye ne nsa no enka obekoso etimi enye sika bobo ahwe ne ma school komuni niema bebree mu a onko bremu government na bi kura wono akura timi start esi ne dan ne ade na adwuma wura na timi ehu se adwuma na ekoso no akobie branch wo ba bia ma obi fufuro bi nso enye adwuma ye wo Madina adenta ba bi fufuro enso aye da bi etimi nua no menka se Ghana esi nyina na tesa o ye mu binom behavior enko yie wo man no etimi sramo face the country no is a great movement mu me enkoso nye ba mu me enyi atem didi enfrim na yen ade Ghanaian citizens no so ayete o man no no yen behavior no mu me ade bi to it ubeko Ghana hospital doctor kra wo be hwe no question kra baby san just wo ye so pompous and proud wa the to hospital ho kra so no doctor no kra na say upie the office kra hello kra on person obeka bi a che na kan pese wo bi san no question kra as one thing ni nyina ye bad attitude bebre menuano very bad attitude bebre and ekoso and at the end of the day say ye ka say ye fix ye attitude menuano there are so many areas yen so temamufo no ye tosini obenu munsuo wo mo say the same pure rubber was the same pure oh boy pure water no bi mu rubber plastic sachets no mu na wato atwena bonten so ati ase no wato atwena bonten so America ha no waba London no wako Canada no wako a onto ntwena bonten because wo di mra so ati ase abroad ha ye we se wo drive na se wo duru ba bia na ye design esi ho se emoa empuro ni emoa twam ha menuanom mo a mo ti America ha mo drive mo ti abroad ba bia mo drive mo bebre be ka no kra ebi wo ha wo duru sa area ho na emoa ni twam no a wo mo to aso be se 10 wo be gina ho ma emoa ni nyina abesen na de na ya ne sa abo ni bi ho kra ma me na odi kan na papa na odi kan be gina kwan no o twan ma ne ma ne na no ma besen ti wo se ugina ho twan a ma mu nyina sala besen kodi wo mokro ansa na wo move udi mra so no wan fa ka mo omu bia wa twan a ma besen enti sara na yen ye wo o my Ghana mu no so wo se ye di mra ne bi so wo drive na uduru baby na se stop sign si ho na se traffic light mo ho a stop sign four corners na obi agina we ko na we aba we ko na we aba we ko na we aba bibia ko smoothly traffic bia nche ma traffic na nsaso a free wa nkodu bolga na at the end of the day a block traffic or other corners so wo se betiti kwanu na ye di nsamfo sa enso ha wo bia ko bi ho kra na sa wo ma oyi wo yesa bia ono ko cross no me beto no ama like prepre na tese wo ko because wo di mra wo se no ono wo stop ye na wo stop that I stop jano to ono kra be ma like say no wo ko ubehu se bibie move smoothly timinuanom is very good see ye face the country ba momye ade minua mema no mo no amode da face the country ano no a mo wodin na e beka se nkrofo tie mu nkrofo hwe mo no mesre mo madaroma this message is for you guys mo modina mo ade fixing ourselves na mo na mako school no a mo education emrante fan ne mo bia mo ko school kra na mo wonim die ne fie nyansa no mo fa fixing ourselves enshim mrantie ne mamba wa ne binum na eba no se de be ya
wo mu bi no attitude bi nso ebesesasesa na afeva ye nyina enne se wo maame jare na wo di ni koduru hospital de nurse treatment ya nurse de bema wo maame no ne yare no kra be ye west e wo Ghana enye Ghana nurse fo nyina mpamochoba ebinum treatment ya nurse beki kan mo reso akotena ho ayiye nsamfo achese maame ni wukura na ofre no kra obetwitwitwi afefa maame no so no de be ye no benya ye no so what I say ebi o ha some time ago hospital bi abekopi a mempesi mebodi na maame abesiri wate ho a wono na se enipa a wo hye doctor no ho no pie ba maame ne na ekọ no yete ho no man ye kofa Chinese fo mienu a yete ho no mbewura mu ye de omo besa maame no ho akọ bi so omo se he ekrachefo maame abesiri we ya wote ho ye wono na aduru no so so akọ nti mo di sa Chinese fo mra nte na maba we no mo besa no ho akọ oh na ni chi omo himmi asa na omo kire Chinese fo no ba bia ma omo atana no nyame nanim simati ase enti yenti memufo no ye wo so much issues obi wo hokra brand ye wa bo obra ene wato bi a moto wato friend sen car e de wodi amema ni nua no mrante bi muntwi ni nyina obi anya dwuma ni bi nyene enso he on fa ni serious e yense ni nua ba mu ana aye nti no ahoye enti wo be ye niema rough saa he na de no na sei na say na dwuma na bon enti yes no kra dwuma ni wo man mu akola be ko school awie onya dwuma nya there are so many things ene enko yie se wo de ho etoto abroad ha ba menuanom se wo de Ghana toto abroad enkro ni bi so a enye yie fi so baby ti America ha say no the population of America ha no even Georgia ha kra metie kra no Georgia nko akra na ti se Ghana enti wo be hedan na wo de country kakraka say wo de akototo Ghana ho enti enema bebre wo ho a wo de toto ho a enye yie but me nka say ye ni problems there was so much issues are quite specially accident just enema enko yie wo manum ni de bebre but it's been a long time coming and abedru na na Akufo Addo ne government so enti enye wo no na ebia asa wo baaye no wabe koso chaos but government bia ba ye papa mahama baaye wo be ye bi de papa na ho di betimi bia obe na Ghana ho propaganda ne nsemfunti no ye timi enyi ni paye papa no so ba no so be ye ne de pa hokọ enadru na Akufo Addo so no so gusu wo ye bi moma ye try say empanifo no ye be show wo mo respect na wo mo kromo te wo na asem bia ye beka e di tag wo mo no wo hu obeka say me memufo omo ye kind ade bi wo ho a omo ye na ya mo me yenka mo mada bia ase de omo ye enye enu nko an ye beka ye krom ha America ha papa ya obefre ye shit hole African country shit hole su eniema wa ye wo ha no a ye omo bufo ye omo tan no enya asem ketwa ba se wo ye local person wo te America ha e na wo te no TV so ensemfo omo wo kafa no nyina wo beti no TV so ma bontin wo Facebook ni social media so ma wonte basa wote ha na wo hwe local TV so ne nsem na mo kafa no ho ne se do mo di na tema obo hu se enkrofo yi ene se wo mo so mo kaba o mo fa ma bontin o mo katakata o mo si o mo ne ma so o mo mbegu nanimu asem mo abontin so fo so ho asem no but ye de ye bekwa akohia ye papa no wo ye frɛ ne sen abontin ho ankrofo atwa hia o mo be hwɛ se hwan nie no ho ne ye bekwa akodi de papa na tema ko frɛ short my devil ne ye gu nanimu ase ye de akere other people ejimi nuanom mo ma ye try your best enye me mefutuo we na menim se ebe sakra wo me gro ho kra besa be didi matem me boa because yesu ma ne bi no atem didie ye be di watem de sabi wo body part nyina di watem eno de Ghana fo ye mu bi no ye ya de papa ba mo me try your best na yen se yen behavior binom ena wo kotama port na wo koyi uniema ye twamra na to procedure wo se yemfa so ba wa headache a wo be go through ni nsamfo a ye de be di wo ansa na wayi uniema no na nyame anya wadom na se ye car na wo koyi a in some cases kwa hwe ye kra wuntimi nyi na wantimi enyi no na car no ya ton no fofofo so ama obi ti adenti na enyi obeton no fofofo ama obi dia na de na nipa no ko obetimi afford na wayi no anase se de na wo sam di go man na easy ama no na ka mo fe man sa ahoya wo tan ni brensam fun bebre e na o ma Ghana yedi etimi nuanu mai fixing the country no is so great moma ye hu ha wa ye be ye no moma na nya tem didie yen kasa nyansa kwa so abutremu ene point by point yen ma niema na wo afikyire ne hiama se government ni hu no eye yen famra na wo hu but moma ye ni di wo matam atem didie no fa so opie ni so moma yen gugu o manimu ase ne so obi type of fix the country na atem didie nko a me se broni na baby sam na comfort why is that Ghanaians always insulting their leaders broni
because baby obefa bia say be the face the country no want tiase atem didie all over and as say so Facebook ne wo makeka ho adaroma asam no wo kan dodo no ane e twere de wo kan gu ani mu ma enti say no ebinum so create me say ye can say headphone ya be ya eti me translate no a translate ti e de bia say atem didi abo akwase agimi wutise abe wutise kodu che say ensamfo saa ene yedi ba me nuanu mo ye ye Ghanaians no moma yen so yen work on ourselves yen work pa seriously because yen so enwuma ni bebre wo ho a yen so no ye mo ye homoden ti bibi wo ho a moma yen so yen yire ye ho e wo oman Ghana num ho asem na making wo be kwa akoto cement e wo baabi wo be kwa akodru baabi no mo de 2 cedis atoso the same cement kro no ha ana meboa the same thing obekwa akofa cement obekwa akofa niema biaba eniema na okofa baaye no saa time no na wo so oton no 2 cedis ene ho ayede nto oton no 10 cedis eti mumma yenhwe na yenso yen behavior bia enkoyie ye niema bia ye ya emfa kwam there are so many things a Ghana yen timamufo no ye ya emfa kwam mumma yenso yenhwe ne address yenso so ye ho ye niema bia ye emfa kwam ene obi be ba betena social media na obetwa ntoro se kuntan asemo enim wo twini nua ba ono a oba besi atwe ono ani nua ba betena ho na wo twa ntoro kese tan na wo de atale ni nua no na edane so for the rest of the life of social media iso na some tantan kro no edane nua no so onwene ne ho da but wo kosia broni black American and I say any other national bia or no bibia o Ghanaians dey mo yo Ghanaians is good but wo no ani nua Ghana ni so wonya no a de odi beye no asem obeka fa no ho adidi atem obedine ne Ghana ni ba etimi ye oduo koma ne yonko Ghana ni ba edi ono oba na tem edi wo ma nkwala atwotwo fefe wo a wonim wo mo onhu wo ba bia ada no wotimi di nkwala na tem de wo mo hu fin na wo mo taale bo ne hwan na ti abrochira ne ba ho wo fin ya ne taale atete enso Ghana ni be claim nsem tan ono anu yonko ba no dia be dinatem wa jeno akeka filthy words no dia kire no but wo hia other national dia one no fine ne be sere wo don but wo no anu nua Ghana ni de bi mumma yenso yen fix yen attitude and ne wudu Ghana airport se wo kọ Ghana airport especially se wo kọ Ghana wie na wo ba me corona ba e me kọ Ghana but wo kọ Ghana na wo ba aso wa yo enipa na ye adwuma ho na aso wa yo mo bone te se attitude e de be ma wo obi timi kura wo ma a oye broni obi kura wo ma ye de wo fufuo na o de akofu plane ye nka na hwe but wo de wo bag keke kura sen wo kon ho is a problem aye be deal with you for miniano mumma ye no ye ho na ye change ye behavior ni bi ye change ye attitude ni bi enti se yesi am fix country a mumma ye nsoso temamufo no ne Ghanaians ne ba bia ye wo bia ye nso ye fix ye attitude ni bi because ene wontimi nkonkonkoto asase na wo yakoto ama we ni ato ama we at the end of the day na aye problem na wo deal with na wo bre yesi asafo acheto hwan wo ni ebebu dangu ni ebebu wo ogu ukotua yesi boys langas fo bi asan ba chese ensem funko a na wasi wudan na wie no so a wutimu no a wokwan bi nkoyie na so ukoyi kwan no so yi a eno so yesi forestry fo abloko hwan ne aye sei eje se ensem funko a minuanum enti so many issues and our Ghana e be a falling into fix the country no I falling into government e was a government hwe na ekoso na eyeyi na eno no a long time coming na akoso a na abedwuna na akufo adoso sa na mpese me kire enti nyu ono nko an 40 mumie susu ntag papa no wabre ena niema ne bebre so falling into yentemamufo no ayen ya yen behavior ni bi ho a enkoyi truck driver oni light so da okada motors ya be traffic light so no omo de omo okọ so ho asem no traffic light so a okada motors ya be no omo de omo move na cars na aka no omo stop so no okada de omo de omo say traffic light no ya omo hu no omo de omo move eti ube hu sakwala ke obi o twakon makọ ne ba bi onim say traffic na so cars na gina tentan no akopem no timinuanum ye was so long way to go e wo yenyan kasa timamufo no ye ho mumma yen work on that Mr. Muhammadaroma na emum no face the country ne yen koso nye ne yenyi atemdidie no emfi matemdidie no dooso efi se niema enkoyie wo Ghana ho a wo se yen timamufo no ye hwe
na ya address no eno kra no dooso eno no so many ene akola ko school wo Ghana secondary school mayo ya behwese nansen se omo se student school for bi omo wie school se wontimi hu se no spiritual se some kind of game bi o so omo ye dia trendy o wontimi nti ase na wo de nkwala mayo we abegina social media so wo ni din no obeje se na award o se certificate o na wo se wo kisi no on the lips man kiss e won the lips se udwi ye ho a wontimi nti ase o man kiss on the lips ansa na waye den wo de na award na ma no na dey say yemfa ne say wo ye teacher e na wo don kwala yi na bia okay wo no omo ye fine wo school mu ho ana bibia eti sa at the end of the day ma omo hug ana bia peg on the cheek cry just to show the love you have for them or the appreciation. But how can you kiss all these children on their lips? Wo dwen ho entiase bia ni Minuanum, Mumma yenhwe na saa niema ni nyina minuanum ya mudi face the country achie mesra mu madaroma mu ba mu momodin ase ya mudi afutuo se de mo ya mrante efefefe kama mu wonim die mako school mu wo fie nyansa no mu fafutuo ni bi ma youth no mo ba no kwala mariwa ne memu ani nyina mu nyina years ago emra na me siso na me wo Ghana years ago na me ye sure say ye nuanum bebre nso ene me ya adwen wo de me beken ho na yenim bibia di slay queen o na yenim bibia de sakawa yenim nothing se wo maami ohia no na mo ho ntomo a ahwede ensanfu doka apeteshi bidie de ahimpo crazy sa na ema nyina ye ne ma na ekotobeton anka bidie minuano wukọ papa na wado anka afuo no na kaa no mu na wakoto kentema na ade ababonte na wa besins na ton na ode abre ma no mo so tete kwan ho sins na nka aton wo be kwaba obi ado ye fre koko afu anu akoso akoko ni bi na ade aba koko crutch yi ho stand ho no mo friends say na ya carry ama no so wo kwa anu akoso obi doka na ade aba doka stand ho na etu aka enewe ebi ni ho biem ene nkwala ni nyina ya mabawafo ne ma sesa ne ma change enti sai ne ma sesa ne ma change na adekura wo ho ne akwala no ebetimi aye nkakra ebe occupy na free ohawo ne atete ne ma bi ho no mesrem mo abatanfo no so monhwe munye eja wo mo ne nanenam na sabia nkoye memasem ne edidie ene sakawa because wunim say oman no adwumanim niema bi nkoyie dia ene wo ankasa nsoso no duru ba bia take some matters into your own hands na try say wo man no wo be occupy wo with some kind of adwumasua ana say niema kitinkiti biye na wo nua na wo be bi adwuma ma wo no hwe ni yie ne wotimi anya sika dia hwe nkwala no da bia so what I say wo nua no na wo wa control mu na so wo mote Ghana ho na niema ye okay kakra ma wo no try so no wo be fine wo be respect wo na wo mo so mu akakra wo mo so betimi wo mo so dia bobo enemi app so ne eme ya abebe ya ne ye send this kafa app so ena aba ene now kra na bi da so koso ya na nka ye use Western Union say Western Union no abrase because of sakawa for boys nti so wo ko send this ka more than $500 akọ Ghana afa Western Union wow documents ni ma ye beje ni the way be si haraze okra no enya sam ketwa ene na nyame aye aduma app so di yaba ti moma ye nyina ye nhwe ni ye nsesa ye suban bi eno sakawa for boys ni e mo ye wo internet so ene de sa wo ha we bre ye ti moma ye nhwe ni enso ye nsesa ye attitude bi enfenka fix the country na fix the country ni de ye pa there are so many things in here say o mine na se meka se government be hwe na wa fixe ba mumie ade ye suban bi a enkoyie wo my Ghana numu a yenya ye didi enuanom yenya ye koso no ebi wo ho a mumie nhwe ne en fixe no so nka ho ne beboa pa Adwenkyere lady ni